Ja sam Dijana Mitrović, dolazim iz Valjeva sam, imam 39 godina, preduzetnica sam, imam svoj kiosk sa američkim krofnicama i kokicama. Pa eto recimo kiosk smo otvorili već treća godina, kako mogu da kažem, neko uspješno poslovanje. A opredijelila sam se za ovo zato što je specifično i neobično i htjela sam da otvorim nešto što recimo u Valjevu nema, da bude nešto inovativno, lepo, drugačije, mogu da se pohvalim. Recimo da smo jedini kiosk u Valjevu sa američkim krofnicama. Suprug kada se vrati iz inostranstva, radio je malo u Njemačkoj, je bio malo u Holandiji, u Alkmaru, međutim on se tamo nije pronašao i nekako nam je bio cilj da se vrati i da nešto ovdje sami svoje započnemo. Dobila sam konkretno štand koji će biti pokretan, mašinu koja pravi i proizvodi krofnice i aparat za limunadu. Imali smo sajam privrede na kojem smo učestvovali i predstavili smo naše proizvode. Ljudi su bili oduševljeni, imali su priliku da degustiraju moje proizvode. Imali smo sad posljednjih nekoliko dana i organizovana obuka, seminar u Novom Sadu, gdje smo imali prilike da naučimo dosta toga novog, inovativnog što se tiče samog našeg poslovanja. Sva sredstva koja smo dobili znatno će unaprijediti razvoj mog biznisa. Ovaj posao mi je donio dosta toga dobrog. Osjećam se bolje u svojoj koži, radim, zaposlena sam. Moj suprug zajedno sa mnom radi, znači imam njegovu punu pomoć i podršku. Zajedno smo došli i ostvarili smo neke naše ciljeve, neke naše snove. I moj cilj je taj da bih voljela da se proširujem i dalje, što da ne. Možda u svakom gradu recimo bude neki štand kiosk sa krofnicama, da budemo prepoznatljivi, drugačiji.